Tanda kadang kodu hendak lapente jirpi jirpo lapente subscriber lapen arni wang nili channel video nang ver according yir do anpan stam nilhin penang tumpan puthot kardom pajir pontolo kardom an when pini video nang tumpan nili isi bonna pon lo lake nang tum video thumbnail kelang men chini po lake non litum karbeng long social media long viral flop lapente arni wang jo parni la bangso political along alam la bangso kiti thang flop pupu party yang ci sorsa la pente konane party ki chingbe dun la pula poson do la se la poson a video si nilita pini nang tum phan puthot a video bonda pon tholo nang tum la si ke champion kidan la bangso video lang tha pene nang tum yang lian ni channel yang se subscribe iran tadi channel subscribe ta bell icon nang ber ignoi an pente like la pente comment nang tum pik tha an pente nang tum kadu wi according jir atok anu kido karbi tum to an pan stam nili sin pen stam nang tum pan si nang tum da thek long thai poi vitamin nili hin pen nang tum pan la bang so video bonda pon tulo la ke non latest ke sulibom la pente APHLC all party hill leader conference la tum angbong ke chi sorsa seroi la pente party hian angbong chi bong chi kak la pente komani a group do tha group jing do la puson a video mas nang tum pan baklang pon tu pola sing tum ke champion kud an la puson la bangso video lang donik tha thangte friends kalang lo pini nang tum han la pusona je all party leader conference APHLC la bangso party litum pudam te karbiang long along pen ke opposition pen e kang tang kring a political party lo stame non ruling government long stame alang tum stame ing tang kring pen ki song nun bong Chisong bom a political party lo why fit time non abangke APHLC tami runi ro thomason do koklo fresto lasi karbiang long arat ki ongdung arat rong arlo kidu lapente APHLC phaneng chithi abang phu bang phitum stami nilhin pen stami la poson theknong je mane keningriason mane pa APHLC phaneng chithi cabinet ason sinon bang kar ki ongdung akar biang long arat tum stami non bang mon thithulo alang tumang bong kichi sorsa lapente arni wang mat social media long kichi pupu lambo kichi pik chi sorsa seroi la poson alam sili tumat theknong bomlo komane bang ke mane bang Facebook lang pesan paklang lo tangka kirung tap lapente nanelo 3 amendment tangka KN ta ho konani RTI amendment tangka KN la pesan nami karbiang long rat ongdung rat pan kenon bang la hulam ke paklang si ong munak lo apot si nona bang ke APHLC all party leaders conference pan ke karbiang long arat tum ki ongdung cerok tok arat tum karbiang long kidu atokanu do karbitum stem he difference non banki APHLC pan aning kijite kawdet ang somsi litum thek bon long lo rong aros tami tante la viewers akoti ingzir an tum pas tami nilhin penang litum pan isi alam isi question ni tanari pon tu pon tala nili video long comment api pon tu tha non itum karbiang long APHLC tum la an mane kici bhag kecekak lason si itum ong tung arat heglong lo arni wang social media long wa fil stami non eprang ke wang ipan APHLC tum kai ateng kai mang ateng du thek lang ma ing tang kring pen chidan thek lang ma mate non son prungjan pen no pike APHLC tum kar beng long abidiat puma nang tum komen apik tha tante friends tum nili labang su video bonda pon chok chi pachat dokok thai wa fit sami nang tum phan mu nili chokchi lili phupedim an kenang litum nili phan dia pontha an pente nili la poson video bona thek bang takali wai phir samili ta social media kelang hu Facebook YouTube kelang ban ta active week masi kisman itum kar biang long alam bang ken lita ineng along do kok po nang itum man chi sharing tung duk na chi thaning tung duk la poson sini do kok sini li pini na bang so video bonda pon det lo nang itum ma theng nili tam paklang pon la sini li chok chi li dim da ta nili phanang itum dia tha an pente nili bang so video bonda pini asing ton pon check po la si domi thame kardom arni ka technique litum chang thuna